stranice transkripta 12548 i 12549. Predsjedavajući sudija Fljuge, to je već uvršteno kao P7645. Predsjedavajući sudija, da, tako je. Sudija Fljuge, sad smo shvatili taj zahtev. Predsjedavajući sudija, da, mislim da sam ja i rekao vama da nas obavestite ako hoćete da se uvrste dodatne stranice i sada možemo zaključiti da će nova verzija zameniti sadašnji P7645, to će se učitati i onda možemo reći sekretaru da sadašnju verziju zameni novom. Izvolite. Vidjeli smo ovaj primjer kad ste učestvovali u prvoj razmeni kao advokat, kada je bilo 5 uhapšenih Srba i 8 uhapšenih Hrvata. Osim ovog primjera, da li vam je poznato da li je srpska strana kupila civile po ulici da bi ih slala u razmenu? Ne, ja sam to objašnjavao već prvog dana. Dobro. A u jednom momentu ste rekli obe strane su držale civile. Odakle su dolazili onda ovi civili za razmenu? Oni su na srpskoj strani bili uhapšeni zbog nekih krivičnih dijela. I onda bi u jednom momentu išli u razmjenu, jer ih je druga strana tražila. Hvala. Could I seek clarification? You said... Samo jedno razjašnjenje. Rekli ste da na srpskoj strani ja sam vam postavljao pitanja od tih 5 Srba i 8 Hrvata. Ako kažete da su na srpskoj strani bili uhapšeni, da li onda govorite o Hrvatima? Uglavnom su oni uhapšeni. Now, earlier I asked you... Ja sam vas ranije pitao zašto su bili uhapšeni. Vi sada kažete da su uhapšeni zbog nekakvih krivičnih prestupa. A ranije ste rekli da su, koliko je vama poznato, uhapšeni za to samo da bi bili razmenjeni, da niste znali iz kojih razloga, da bi to bilo nagađanje. No, sada nam govorite da su bili uhapšeni zbog krivičnih dela. Gospodin Lukić, prvo pitanje se bavilo osmoricom, no moje sad pitanje je bilo opštije. Ja sam rekao konkretno osim ove osmorice. Predstavljajući sudija, u redu, ali zašto niste znali o toj osmorici, a znali ste za ostale kada su u pitanju razlozi njihovog hapšenja? Nisam rekao izričito da ne znam. Svo vrijeme sam vam odgovarao da ja nisam vidio spis i da mislim da su bili uhapšeni samo zbog razmjene ove petorice. I to je jedan poseban slučaj. Jedan poseban slučaj. Sad je bilo pitanje za nešto drugo, generalno gledano. Let's... Yes. Mr. Lukic, when you said... Da, gospodine Lukiću, kada ste rekli da su obe strane držale civile, odakle su dolazili ti
civili. To nije bilo toliko jasno, nije bila napravljena jasna razlika kao u vašem prethodnom pitanju gdje ste vi napravili razliku i kada je svedok rekao da je on to već objasnio. Možda to nije bilo jasno objašnjeno i još uvijek nije jasno da li se radi o 8, 5 ili se radi o nekakvom opštijem pitanju. No, nastavimo. Gospodin Lukić, zahvaljujem, časni sude. Can we have on our screens Molim da pogledamo P7647. Pokazan vam je, gospodine Štrbac, pogledat ćemo uskoro na ekranima, jedan tekst iz engleskih novina preveden na engleski. Ali ovdje ne vidimo uopšte ko su tvorci ovog teksta, pa ne mogu da vas pitam konkretno da li ste dali intervju nekom određenom, pošto se stvarno i ne vidi ko je autor ovog teksta. Pa bih vas u stvari vidimo. To bi trebalo biti Franz Press, vjerovatno. Stegić. Na kraju nema potpisa, ali kaže se da, mislim na kraju, ali gore vidimo u naslovu da je navedena Viktorija Stegić. Da li se sjećate, da li ste ovoj gospođi nekada dali neki intervju? Ne sjećam se gospođe po imenu, ali ako dobro vidim početak, to bi trebala biti agencija France Press. Da, agencija je objavila vest, ali kažem... Ne znam dotičnu gospođu. Ne sjećam se. Ne isključujem mogućnost da bilo je 100 novinara kojima sam dao intervjue. Hvala vam. Sljedeće bih kratko da pogledamo P7648. Navedeno je da je ovo intervju predsjednika Miloševića, odnosno govor predsjednika Miloševića na vanrednom zasjedanju Skupštine Srbije. Datum je 9. avgust 1991. godine. Na stranici je predzadnji paragraf na BCS verziji, a treći je odozdo na engleskoj verziji. Mr. Lukić. Sudija Fluge, gospodine Lukiću, ja ovdje vidim datum 29. februar 1992. Sudija Moloto, no na engleskom, sa druge strane 9. avgust. Možda se radi o različitom dokumentu. Gospodin Lukić, pa to je isti dokument. Ako vidite gore na BHS-u, tu stoji British Broadcasting Corporation, BBC, 29. februar 1992. godine. I onda je datum na BHS-u petak, 9. avgust 1991. Ali ne vidimo to u engleskoj verziji. Predstavljajući sudija, pa možda je greška ili u transkripciji ili u prevodu. A koji je original engleski? Yes. Gospodin Zec, da, tako sam ja to shvatio. Predstavit ću u redu, onda treba BHS verziju proveriti. I to možete onda vi da uradite, gospodine Zec. Da vidimo kasnije šta je izvor. Da li engleska verzija ili BCS verzija.
Vi ste dobro primetili kada vas je pitao kolega Zec. Ovdje piše, ja ću da citiram. Republika Srbija je pomogla srpskom narodu na ovom području najpre materijalno, u novcu, hrani, odeći, lekovima. Zatim politički. I dalje se kaže, nabraja se kako politički, pa kaže se, kada sve to nije bilo dovoljno, i oružano. Pre svega kroz čvrstu podršku i obaveze Srbije prema Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Sada ja nisam siguran kako da vas pitam, pošto ne znam da li je tekst iz 91. augusta ili februara 92. Rekli ste nam da je bilo dobrovoljaca. Da li je na području Srpske autonomije Republike Krajina postojalo vojnih skladišta već na terenu pri izbijanju sukoba? Iz vremena zajedničke države bilo je skladišta, svaka veća vojna jedinica imala je svoja skladišta, koliko ja znam. Bila su, ne znam, i korpusna skladišta, pa bila su i manjih jedinica skladišta. Tako znam da je u blizini Benkovca, gdje sam ja živio i stanovao, bilo jedno skladište. To su uvijek bili van mjesta koja su bila obezbeđena, dobro čuvana, u zemlji ukopana. Znam za još neka skladišta koja su bila na tom terenu. Niko nije tada u toku rata izvlačio, koliko ja znam, ostavljao ta skladišta bez ikakvog oružja. Jučer sam spomenuo kako je Tepić kod Bjelovara digao to skladište sa 170 tona eksploziva i iz mojim izvorima kaže da je to samo bila jedna manja količina od onog koliko ga je bilo u tom skladištu. Ali bez obzira koji vam je datum ovoga, znači ili je februar 92. on govori o nečemu što je bilo prethodno. Moram reći ili ponoviti da je JNA se zvanično povukla sa područja Hrvatske, a to znači Republike Srpske Krajine, jer je tamo bila stacionirana najviše tih jedinica 19. maja 1992. godine. Tad se povlači JNA iz Republike Srpske Krajine, to će reći cijele Hrvatske, i iz BiH. I samo još jedno pitanje, sa tim bih završio. Da li ste vi znali na koji način se naoružavaju jedinice vojske Srpske Republike Krajine? Nešto sam znao, nešto nisam. Onaj dio koji sam znao, pošto sam ja bio pripadnik teritorijalne odbrane kao i većina, većina ljudi, bez obzira na nacionalnost, to je bila ona koncepcija socijalističke države Jugoslavije, Titove Jugoslavije, da nas ništa ne može iznenaditi. Cijeli narod bio naoružan. Mnogo naroda je imalo oružje i kućama, taj sastav policije, teritorijalne odbrane, nekad su ga ostavljali u skladištima, a nekad su ga nosili kući. Tako se naoružala najviše jedna i druga strana. A
šta se dešavalo još, kakvi su još bili izvori sredstava naoružanja, o tom se može pričati. Kupovalo se, Hrvati su kupovali u inozemstvu, pričali smo o tome koliko su ga uvezli iz Mađarske. Oružje je dolazilo avionima, jedno je takvo bilo zapljenjeno na zagrebačkom aerodromu. I Srbi su imali svoje, očito, nekakve sisteme naoružanja. Pošto je bila tu JNA, koja se, rekao sam, svrstala na srpsku stranu, bila je tamo prisutna do 19. maja 1992. godine, po logici stvari, a teritorijalna obrana je bila dio oružanih snaga, dakle oni su bili jedna strana u sukobu. Da su onda bili naoružani i od strane JNA, iz tih skladišta koja su već postojala na terenu. Gospodine Štrbac, hvala vam. Ovo je sve što smo imali za vas. Hvala. Molim. I've one question for you in relation to your last answer. Predstavljajući sudija, pitanje za vas u vezi vašeg posljednjeg ovog odgovora. Vi pričate o tome da je u tim magacinima bilo oružja, onda je ono ostalo tamo i dajete to manje više kao objašnjenje onoga što je rekao Milošević. Isto tako ste govorili o dobrovoljcima, no pretpostavljam da nisu dobrovoljci bili na raspolaganju, nisu bili u magacinima, već su bili upućeni iz Srbije, kao što kaže dokument, u Hrvatsku. A to je malo drugačije od situacije sa oružjem. Imate li vi neke komentare o tome? Za dobrovoljce. Pa čini je neko dobrovoljac, ne upućuje ga država. Znate, na ratištima u Hrvatskoj, Bosni, Krajini bilo je i Holanđana, bilo je Njemaca, bilo je Rusa. Svako je biro stranu gdje će. Bilo je Srba i Srbije i to su ljudi organizovali se i dolazili dole. Ne znam šta je mislio Milošević pod dobrovoljcima. Yes, well, you're saying volunteers. Da. Vi kažete da dobrovoljce ne upućuje država, no u isto vrijeme u ovom dokumentu stoji veliki broj dobrovoljaca koje je Srbija poslala na front u Hrvatskoj, bi naveo na drugačiji zaključak. Da li imate taj komentar na to? Šta je mislio Milošević po tim? Ja sam ispričao šta ja znam. Ljudi su činje dobrovoljaca, on dobrovoljno dolazi. Hvala vam. Gospodine Zec, imate li vi dodatnih pitanja? Tužilac, da, jedno kratko. Predstavljajući sudije, izvolite, nastavite. Tužilac, gospodine Štrbac, danas su vas pitali o različitim mestima u Krajini gdje je bilo vojnih operacija i vi ste dosta detaljno govorili o borbama, o pucnjavi. Činjenica je da se u tom području jesu počinjavali zločini protiv Hrvata i ti zločini su bili nešto za što se znalo i vi znate da su počinjavani zločini protiv Hrvata, zar ne? Šta sad treba da odgovorim na ovako pitanje? Ako sam vam rekao da sam ja predao 40 i nešto tijela iz Škabrnje i da su svi ti ljudi poginuli u jednom žestokom sukobu, šta sad da vam ja kažem? Jeste, to je ratni zločin. Ja ne znam da li je ratni zločin, ja nisam bio. To je bila borba. Svuda su i u Kijevu i bilo gdje bile su borbe žestoke. And these crimes, you provide examples, Škabrnja, Kijevo. A ovi zločini, imamo primere Škabrnje, Kijeva i tako dalje, no to se dešavalo u čitavom tom području. Znalo se da se dešavaju ti zločini, zar ne?
odbrana, postavljeno je pitanje i dat odgovor na to. Predsjedavajući sudija, samo trenutak, ja mislim da je pitanje postavljeno, ali na pitanje nije dat odgovor. Izvolite, nastavite, završite odgovor. Dakle, sva ove događanja o kojima smo mi govorili, tu nije neko došao i pobio ljude na spavanju. Tu su bile borbe jednodnevne, dvodnevne i bilo je žrtava s jedne i s druge strane. Posljedica bilo kakve borbe, posebno u tim naseljenim mjestima gdje se svaka kuća osvaja, pa ubija se. Sad, kad to prelazi i da li prelazi u ratni zločin ili neki drugi zločin, to je stvar svakog konkretnog događaja. O tome se bave sudovi, evo i ovaj vaš ovdje 20 godina i više. I ovi nacionalni sudovi. I ja učestvujem u svemu tome. I znate, o svakom tom događaju, o Škabrnji isto tako sudilo se, ne znam koliko desetina ljudi. Ja sam spomenuo samo u jednoj presudi 16 ima i još bar toliko kojima se sudi. Tako da ja ne mogu ovako odgovarati na pitanje je li bilo zločina ili nije. Bilo je borbi, bilo je žrtava, a šta je od toga zločin, ja to ne znam. Ja onda ne bi trebali svi ti sudovi kad bih ja mogao da vam odgovorim na ova pitanja. If I understand you well, ako sam vas pravilno shvatio, vi ne govorite da su civilne žrtve sve žrtve borbi ili tokom borbi, da vi dajete, ostavljate mogućnost da su neki od tih bili i posljedica krivičnih dela, zar ne? Tako je. I to je bilo na obje strane. Nažalost, bilo je tih raznih jedinica ili kako bih ih nazvao pojedinaca koji su ubijali, pljačkali protiv njih. thank you. Hvala vam. Gospodine Zec, tužilac, nemamo pitanja. If I may, just to... Yes. Ako mogu još samo ovo. Gospodine Štrbac, ponovo vas upućujem na ono što ste rekli u predmetu protiv Hadžića. Konkretno su vas pitali o jednom članku gdje ste vi govorili zločina, ratnih zločina protiv Hrvata, nešto što uopšte nije tajna i da je bilo slučajeva patnji Hrvata u području to prati međunarodnih puta i pretpostavljam da sam to i njima rekao. Dakle, to je vaše svedočenje u predmetu protiv Hadžića. Da li vi stojite iza tih reči? Pa ovako kad se izvadi to iz konteksta, onda zaista mi zvuči onako malo šturo. Šta god kažem, ostaće da visi nešto u vazduhu nedorečeno. Znate, ja sam čovjek koji daje nedorečene odgovore. Želim da to ima nekakvog smisla. Dakle, ponavljam, da je sve što je se desilo Hrvatima, svako pojedinačno ubistvo ili bilo koji drugi zločin koji se desio u ratu, da je istražen, pa rekao bi 99%. Znate, sad je trenutno 1575 pripadnika JNA i Srba pred samo nacionalnim sudovima u Hrvatskoj optuženo i osuđeno za ratne zločine ili još nešto pod istragom. A bilo ih je više od 3600. I zato ja kažem da nije ništa ostalo neistraženo. S druge strane, srpski zločini su ostali i dalje neistraženi. Zločini nad Srbima su ostali neistraženi. To je bila osnovna misao koju sam tad iznio i pri toj misli ostaje mi sad. Misli, tezi moje.
It's not an answer to the question, but I think we'll... Predsjedavajući sudija, to nije odgovor na pitanje, no mislim da ćemo ostati na ovome, gospodine Zec. Da li se slažete? Tužilac, da, želim samo da ova stranica koju sam pročitao iz zapisnika u predmetu Hadžić uđe u dokazni predmet, da se doda. Predsjedavajući sudija, dobro, ako se radi o citatu, nema potrebe, ako je to nešto što je sporno, onda gospodin Lukić ne, verovatno je potrebno malo više konteksta. Predstavljajući sudija, u redu, onda predlažem sljedeće, da sa gospodinom Lukićem porazgovarate o onome što želite da uđe u spis, ali mislim da svedok ne mora više da ostane, tako da ćemo čuti šta strane misle o odabranim delovima teksta. Gospodine Štrbac, ovim se završilo vaše svedočenje pred ovim sudom. Želim da vam se zahvalim što ste doputovali do Haga, odgovorili ste na pitanja koje su vam postavile strane i sudsko veće. Ja vam želim sretan povratak kući i možete napustiti sudnicu sa sudskim poslužiteljem. Zadovoljstvo. Is your next witness who is... We don't know if he's ready. Predstavić sudija, a ko je vaš sljedeći svedok, gospodin Lukić? Pa ne znamo da li je spreman, nismo imali nikakav kontakt s njim. Predstavić sudija, a vidim, možda nije trebalo vama da se obratim, da li je sljedeći svedok spreman da uđe u sudnicu. Because we're at the point where the next witness... Jer sada treba da se nastavi unakrsno ispitivanje sljedećeg svedoka i to treba da uradi gospodin Traudi. Sljedeći svedok, taj svedok jeste gospodin Kijac. Tužilac, da, časni sude, samo nam treba trenutak da se organizujemo.